Ramaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki uyanyanyisa kumgodi manje umfakile emcimbini uyakhuluma awumfakanga uyakhuluma umnakile uyakhuluma awumnakile uyakhuluma wes ukhuluma ngishiye phesheya ke manje umcimbi wami lo umhla ka31 lapha uzokwenzeka kumnyama kubomvu mina ngupresident wa wonke umuntu osathane noNkulunkulu abaphilayo nabangaphili abafosayo nabangafosi therefore uzokwenzeka umcimbi wami kumnyama kubomvu lento ikhonkotha ngishiye phesheya lento iyehlule hawe shembe uNkulunkulu osephakama yedlule lengane futhi ngiyibondation aze ngiyibondation ihambe yaforce lena ithi tourist attraction qamba manga ithi mele South Africa shit koyindoda enomona nje ngene stage lapha ekhanda izike lalela leke mina angiyamgwaqo la ungena ngapha nje umgwaqo wami akubaphi lokho ngiyangizwa nje selikhlala ligadiwe ibhuti lami ngiyangizwa ukuthi walohuka ngeke jail 50 seliyakatwa manje yakadwa nawe ngizwile kuthiwa uyakatwa manje ngizima kabi manje ngizima kabi Ramaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki yena